وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. musidɓe julɓe tedduɓe, mi salminama goto kala inde mum e yettore mum kam wawi wonde horle ndi jokkitiɓe lawol kisal. haray jamanu no weltana kippuɓe oɗo page kadi ɓen hiɓe weltana kun fi dunia ka annaka garibun aw abiru sabil. wonir ka aduna ɗo wasi ko a tungarankojo mo andaka, ma ɗum hara yiɗa e lawol a feƴƴay tu woni ala ɗo fi neɓgol. ko waɗi noon jango jango nde futurono juule taway hiɗa wali ka kaburu ma ɗum a yiyay ndiyam ɗan harano saƴude, hara ɗan tiiɗi moƴƴa e ɓaawo geeƴe, tawa si ɓe gayni juulugol geeƴe tun eɓe fokkiti naɓugol ma wallino yaka kaburu maɗa. ma ɗum ɓe yaha ɓe surre tun ɓe huccita ara ɓe hewto yaali ka suudu, ndiyam ɗan fuɗɗo saƴude. waloɗa ɗon hay goto yiltitata ko inna tigi tigi yahatenen kaari wotaw leefu, ɗum ala ton. kadi si a taskitike a tawa yer ko tedduɗa kon fo, ko marɗa jaahu kon fo, ko marɗa gandal kon fo, ko yangiɗa kon fo, si woni ha a walike fure ɓe noddata inde ma nden hande kadi ɓeynata hino kaarijo ka waliɗa, ɓe ɓeynta hino fure on. ɗum ɗon ɗo waɗa taskitade anda wondema an e taytul mo joginoɗa on ko anditirtenoɗa kon o waynodiri gila ka wonki kin sortaka ɓandu ɗon. jonnon nde wonno Allah tabaraka wa taala inni kullu nafsin dha'iqatul maut, kala wonki meeɗay mayde, ko ya andu wondema nde ñalande ɗon nde hewtante. ɗaɓɓa ko ɗaɓɓata kon, ɗaɓɓirano dagori, wura e dow sariya l'islam on, maya e dow ɗum ɗon. ko waɗi noon annabi yaquba o nodduno ɓiɓɓe makko ɓe ñande goo takko ko fatoto, o inni ko honɗum ɓe rewata ɓawo makko. Allah joma tabaraka wa taala wi am kuntum shuhadaa id hadara yaquba almautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. then landi ko honnum muri ko ɓeɗo mari rewgol ɓawo makko, tawi ko ɗum ɗon mapinimo. jonnon nde ñande wetoyay tawa an kadi ko ɗon fewndiɗa, tawa hiɗa acci ɓiɓɓe, hiɗa acci cuuɗi, hiɗa acci jawle, tawa a fokkiti yawgol. tata noon joni ndin jawdi ndi ɗaɓɓunoɗa ko yo Allah walle hara ko ɗaɓɓirnoɗa ndi koko dagori, ɓiɓɓe ɓe newnoɗa ɓe Allah walle hara koye neɗi l'islam wonno ko newɗa ɓe. si tawina ɗum tedditiroyte, ko waɗi noon ka ara nun taho ɓe toranta ko ma Allah yo Allah yaafoma. ko yiyata ɓe winda ka Facebook ko RIP, rest in peace, ko ɗum ɗon tu yiyata ɓe winda. ɓe toranta ko ma yo Allah yaafoma, ɓe kippata yo ɓangol ma ñamale maɗen ɓawo maɗa, ɓe kippata daragol fi sendugol jawdi ndin no duwira non no Allah subhanahu wa ta'ala yewtiri non. bal si tawi a wattana lila siɗa acci jawdi buy koye ɓe daro e muɗum, ɓe haɓa, ɓe piira, ɓe sokindira, ɓe barmidira, ɓe wartidira, ma ɓe gerindira fi ɗuttidugol e ndin ɗon jawdi. hande kadi woɓɓe maɓɓe no toon ɓe ala peewal, ɓe arde toon e rewɓe janamɓe, ma ɓe arde toon e worɓe janamɓe, ɓe waɗa jeenoji, ɓe jento musique, ɓe fija, ɓe ama, ɓe yara beere, ɓe fiima jamba. probléme on fo ya tawtoy sabu honɗum ko ane alifayɓe ma ɓenginidi l'islam. Allah joma tabaraka wa taala inni ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, kono yoggonɗin ɓe dande hoore mon bittali mon ɗin e ɓeygureji moɗon ɗin natoygol yiide. jonnon sa haqqilali ɗum ɗon ko ya andu ñande goo haray ka mayɗa.
Naam hasanatu miɗo ɗo nala e haray onti ko yo haqqil o andita ñande goo aray ka o maayi o wacca ɗin terenji makko e ɗin cuuɗi makko e ɗen otoje makko e ɓen sonnaɓe makko ɓe o accata e ɗin mbuuɗi makko ɗi o acci ka banque o yaha kanko tun e kumfen hoore makko e lincum dane hum gokkunni o yaadata e muɗum ɓe yaha ɓe wallinamo e ndin leydi ɗon haysi ko kanko wonno ministre de l'électricité on ka leydi ka wonɗon ɓe naɓantamo ɗon courant ɓe nayi ɓe yo ɓe huɓɓinanamo hara ko kanko laamino électricité on e leydi ndin ka wonɗon ɓe naɓantamo courant ɓe nayi ɓe yo ɓe huɓɓinanamo nde ñande ko ɗum huɓɓinanta on ti ko golle makko ɗe rewɓe ma ɓen jokkatama ɗon bal si woni leereji 6 leereji 7 leereji 10 tawi ɓe ronki wullugol hande kadi ko joɗagol tun ɓe qisso piiji feƴƴunoɗi ɗin eno wonirno ɗon maɗum si a nawnuno ƴetti tan ɓe fuɗɗo sifade kon noon no wonnoɗa wadde kon noon no woliroynoɗa kon noon no wonirnoɗa an shababihi fima abla sukayagal makko ngal koye honɗum lanni wa ammalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu ko honto o naadoyde marke ɗi golleji makko fuu no compayla wallina nokku gotum allah jawma tabaraka taala inni ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid o wolata konngol si wona malaikaɓe ɗiɗono ɗon yano ka ñaamo ɓe ɗo hino windude ko wol kuuɗe makko ndu allah jawma tabaraka taala inni kulla insanin alzamaqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba kala neɗɗo ñande darngal ɓe weɓitanaymo golle makko ɗen fop nde ñande tawa ko amma ta ko hoorema mapinma ñande résultat ji jonnitete fayɓe ɓen ka lekkol a yi fayɓe jonnama bulletin ji maɓɓe ɗin fayɓe goo no woodi si ɓe jonnitama bulletin ji maɓɓe ɗin ɓe naɓay ɗi ɓe jonna yimɓe ɓen janganin ɗum ɗo hara kamɓe tigi ɓe daari ɓe andi kondu won ton ɓe andi ɓe feƴƴi kono ɓe faala waɗgol takid fellitugol wondema ɓe feƴƴi goɗɗo jangana ɓe inna ko a feƴƴi ɓe naɓa kadi ɓe jonna goɗɗo kadi ta ɓe yondinorta on ɗon ton ko ɓen allah wi yawma alqiyama ha umuqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya awde oɗa jangital kurkuɗe mundum o andi ko feƴƴuɗo oynayino jangitay tal kurkuɗe andum ha umuqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya millan fellituno wondema mi hawra e komi golluno ko si tawi noon hara golle on tigi de moƴƴano si paykum kun jonnama kaydiri makko ndinɗa si wo ko criminel jo se kay kaydiri ndin ɗon e ɗon si tawina o criminel jo a yiya mo jogui kaydiri ninta mo diwna ma himo fesa mo mapode kaydiri makko ndi go o hara o hersu ɗiɗi hara o faalaka mawɓe makko ɓen anda oɗa kadi allah wi yawma alqiyama wondema o wi'ay ya laytani lam uta kitabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya ko ɗum o wolta ya laytani lam uta kitabe jalla an hara ɓe jonnano lan deftere an nden few hara mi andano aslan ko won nder ton ya laytaha kanat alqadiya mi yelinokke hara ɗum feƴƴino hara mi humpitaki fi muɗum ha feƴƴi ma aghna anni maliya jawdi komi marno fo nafa allah halaka anni sultaniya laamateri komi jogino e doole fop hay hunde nafaali wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu haray neɗɗo yo watta hila do moƴƴoɗa e jama on wasi ko joni wonoɗa naɓede laaɓa ɓernde e jama on wasi tawi woni a fokkiti joni
ya andu ko sifa ɗiɗo piiji mari ko yoɓeɗa yawmal qiyama. hara jaɓali fawtagol boneji woɓɓe goo na ɓora. haray ko honɗum woni ɗum ko tawde sa joɗike a ñoyi goɗɗo a bonni inde makko nden yawmal qiyama si tawi hawri golle ma moƴƴe ɗen wawali yoɓude ɓen yimɓe ɓe toñunoɗa, ko boneji maɓɓe ɗi wona ƴettede wattaneɗa nadeɗa yite. Allah dandu en ɗum. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam landino sahaba makko ɓe ñande goo, manil muflis, kon boni perduɗo. sahaba ɓe inni al muflisu fina man la dinara lahu wala mata, ko ade mo ala mbuɗu ala njooɓa, ko won neɗɗo perduɗo kamen menen. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki perduɗo on ka mofte an, ko aɗen ardo o julde e jakka e hajju piiji ɗin fop arda harano moƴƴi jesse jokkago lenɗam, kono arata o himo mo yenni oɗa, mo aybini oɗa, mo bonni inde oɗa, mo jatti oɗa, mo pii oɗa, mo bonni ndimu oɗa, ƴette kam moƴƴereji makko jonnite ɓeeɗa. has tawi moƴƴereji makko ɗillanni kono gaynali yoɓude, heddiɓe ɓen ƴette boneji muɗum ɗin o wattane on tuma peese, si yonali ɓe ƴettanmo ɓe naaditamo e ko boneji ɗin fof ka nder yiite. Allah dandu en ɗum. neɗɗo yo watta yila fota non, o anda ko honɗum o waɗata. o anda o warali ɗo fi luttugol. so ɗaɓɓa e jawdi yo eto ɗaɓɓa jawdi laaɓuɗum ndin, so golla yo gollu e société ji ka daggi ton, yo gollude yimɓe tawata ɓe haɗatamo tottugol waɗatuji makko ɗin juwi. hara o jaɓali artugol ka suudu o waɗa julde engros, o hawta ɗi fof majjo juula ɗi nde wotere, o jonna Allah simo faala yo jaɓu, simo faala yo accuno. Allah joma tabaraka taala inni julde nden no waɗɗi, kono nde waɗana waɓutu kadi. inna salata kanat ala almuminina kitaban wi mawquta. hara yonti yo watta yilay ɗum moƴƴa. ɓeɗo landi ɗo wo ko honɗum woni ñawore sowgol juuɗe juula, ko ɗum yamira, ko ɗum tabiti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. bal ala hay e nokkutu, hadise ala hay si hadise on sella, deftere ala hay nokku ka windi ka hoore aduna ɗo, ɗum ɗon wawa ka yiyede ha wetango hande wondema nelaɗo no fonti juuɗe juuli hay ñallal gotal. ɗum ala hay nokkutu. fop ko rasulu sallallahu alaihi wasallam sow juuɗe ɓe juuli, ko ɗum ɗo woni sunna nelaɗo on alayhi salatu wassalam. ɓe maki no jeeya e sunnaji amen menne annabaɓe ɓen, yawnugol sullari e nennugol sullari e yawnugol huntari e ƴettugol ñamugol fawa ka hoore nano ndehino juula e surrede ka maayi ɗon. kaɓe maayi ɗon ko ɗon ɓe surreteɓe naɓetake e nokku. ƴettugol jungo ñamogon fawa ka hoore nano ndehino juula, ɗum ko annabaɓe ɓen fop waɗi ɗum ɗon. e hoore ɗum yawnugol huntari, nange mutugol tun hunto, ɗum ko annabaɓe ɓen fof waɗi ɗum. nennugol sullari, habbogal ha sullari ndin ɓaɗo ka subaka si ñaama, ɗum ko annabaɓe ɓen fof waɗi ɗum. nelaɗo noon sallallahu alaihi wasallam eno maki sallu kama ra'aytumuni usalli, juulire no yiruɗo miɗo juulira noon. jonnon ko tabbiti e rasulu sallallahu alaihi wasallam ko ƴettugol ñaamo ngon fawa ka hoore nano ndehino juula, wona fontugol juuɗe ɗen. jonnon no woodi woɓɓe wiyoɓe wondema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hari ɓe fonta e juuɗe ɓe juula, ko jungo maɓɓe ngon ɓuutuno waɗi si ɓe sowi juuɗe maɓɓe ɗen ɓe juuli. ɗum ɗo ala e dalil, ko neɓuɗa jangude e gurdam maɗa a meɗata yiide ɗum ɗo no windi e deftere. ha hande soke o nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓuutali, bal hay mbagewal ko ɓe wattutuno kon si ɓe yehi gere, ɓay kafawal ngal rowtirama ka hoore maggal fusingal, ngal eesike keeɗe goo naati ka tinde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, wowlano hay keeɗe natuɗe ton ɗen koɗe keeɗe jelu tawi koɗe keeɗe tati.
wowla kay hay sahabajo sortuɗo ɗen keeɗe ɗon ka tinde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko abdullah ibn masud gattuno gongal go hakken ko tawi o falaka ɗum musa nelaɗo ñiire makko go nde fetti ɗon ɗum ɗo fo sifa no waare makko nden way sifa hayso juuɗi kanko nelaɗo sa sallam nde mo tawi ko waare nde memminoto kon sahabaɓe wowli fi muɗum ko ñiiƴe nelaɗo bare ɗen fusi ñande uhudi sahabaɓe wowli fi muɗum kono heɓaki ha hande wiwɗo rasulu sallallahu alayhi wa sallam fonti juuɗe juuli ñande wotere haysi tawi ko julde haysi ko julde sunna fillaka ha hande donc yiyaka ha hande ka rasulu sallallahu alayhi wa sallama ɓe fonti juuɗe ɓe juuli yiyaka kadi ha hande ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama sokew maɓɓe ɓuuti ye modi mahmoudou dara ella la mi jonna yo numéro an on inchallahu taala si yewtere nden gasi on addana la message ka messenger o page ɗo mi jonna yo numéro ji an inchallah jaɓi yiyaka ha hande ka sokew rasulu sallallahu alayhi wa sallam ɓuuti nelaɗo non maki man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu min annar kala ndema fenuɗo e dow an hara o tewi hara yo heɓilo natogol yite hara onti na yo fijir wolugol ɗum ɗo woɓɓe go landi ɗo modi musto diallo ɓe inni wos tawi fontugol juɗɗen noon no harma few jentitelan ɗo moƴƴa mi famina on ɗo hunde wotere torki on mi jeeji on hara on famali komi wowli kon famon ɗum ɗon kala ka woloy ɗon ɗum ɗon haray miɗo woni pré défendugol ko ɗum waɗi mi wulata jonnugol numéro ji an téléphone ɗi few par ce que komi wolata kon fof haray mi woliray dow bindi mi hottota komi wola ala hay nokku ka windi wondema mo fonti juuɗe juuli haray julde makko nden sella ala ka dow windi do fillitade kadi fayin famo moƴƴa ala hay nokku ka windi wondema mo fonti juuɗe mum ɗen juuli hara julde makko nden ko bonde ala ka ɗum ɗo windi ala si on tigi fonti juuɗe makko ɗen o juuli haray julde makko nden no selli kono noon haray o lundike nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ka formu julde no nelaɗo juuliri no ɗon on haray o lundike nelaɗo kono noon wondema julde makko nden sella kala wiɗo julde makko nden sella wala dalil kadi goɗɗo hari himo fontude juuɗe arano o desida gila ɗo si Allah jaɓi min mi sowa juuɗe an ɗen mi juula julde makko nde o juuli ɓaawo nden foppu no selli gila ɗo kay naɓi yeeso julde makko nden no selli jon noon woɓɓe no inna ɗon joni ene ko honɗum waɗi si tawi joni haray ko yen sow juuɗe ɗen ko parce que ko ɗum ɗon rasulu sallallahu alayhi wa sallam inni yen waɗa ko ñentingol rasulu sallallahu alayhi wa sallam no ko ɗum ɗon rasulu sallallahu alayhi wa sallam yamiri ko ɗum ɗon ɓe yamiri ko ɗum rasulu sallallahu alayhi wa sallam yamiri yen sow juuɗe ɗen juulen parce que ko non ɓe juuliri ala ka windi rasulu fonti juuɗe juuli hayle wotere ala ka windi sokewo nelaɗo ɓuuti haynde wotere ko hani kon ko yo en ɗofto rasulu sallallahu alayhi wa sallam wona yo en lundomo fodde ɗen wawi ko ɗum waɗi nelaɗo sa sallam no maki ma amartukum bihi fatu minhu mastatatu wa ma nahaytukum anhu fantahu kala komi yamiri on are e mu'un no wawirɗon non kono komi haɗi on kon rente ɗon ɓe wi'ali sihi ɗon wawi rente ɓe wi rente ɗa ɓe inni waɗire no wawirɗon non ɗo ɓe wi rente ɓe wi'ali si ɗon wawi ɗum holli wondema lutodirgol e nelaɗo ngol sallallahu alayhi wa sallam no adda ella par ce que no wawi naɓude on tigi ha e probléme ji goo
haray ɓeɗo modi Ibrahima Selli Diallo mi famali ko winduɗo moƴƴa winde français on faamu moƴƴa ko wi ɗon ko wota mi wowlu haray mi janga ko windu ɗon ko moƴƴa après si mi wawa jabade mi jaabo haray on tigi o respecta rasul sallallahu alaihi wasallam Allah joma tabaraka taala no wi ati'u Allah wa ati'u rasul ɗofte Allah ɗofto ɗon nelaɗo donc ɓeni ya ɗofto Allah subhanahu wa taala ɗoftoɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah joma tabaraka taala indi kadi فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم يورنتو كدي بلوندوتو بياميرور نلادو صلى الله عليه وسلم nde heɓata ɓe bone ma heɓa ɓe lette musuɓe kono joni ko ɗum fameten ñawore sowugol juuɗe ngol est ce que ko farilla ka nder julde wona farilla jeyaka e farillaji julde ɗin sowugol juuɗe ngol ko ɗum waɗi fi on tigi ronki sowugol juuɗe ngol ka nder julde on laali wondema julde nden sella ko woni tum ko ɓuri hanude ko wona yo jaɓɓu lundagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam seydna abdoullahi ibnu umar radiallahu anhu hay nelaɗo takkiti hibbugol ndiyam ɗa o takkitoro e ngoya sengo hibbugol ndiyam o inni womiɗo huli lundagol nelaɗo ka tosoki ha mi yahoya mi lundoyomo ka jami ko ɗum ɗon hanuɗe wadde ko won tun si an a sowata juuɗe wota ay bin aden sowowo juuɗe sowowo juuɗe on kadi wota o innumo sowata juuɗe ala julde par ce que o ala dalil ɗum ɗon kono noon wondema o lundaki nelaɗo o woyi haray o lundike nelaɗo mo fonti juuɗe o juuli haray o lundike rasulu sallallahu alaihi wasallam kono wonde julde makko nden sella o woyi ɗum ɗon kadi haray wontigi ala dalil wiwgol julde nden sella par ce que en wola ɗo souvent wiyen enen ahlu sunna wal jamaa en feñjinay ko laaɓi pos karamo ko ɓen ko kala ko wowli kon en wowlay innen kono ko ɗum ɗo enen suɓiɗe ko ɗum ɗo wonani en ton ko yetagol yimɓe ɓen gonga on hande kadi noon accida on tigi e suɓanagol hoore makko ko honɗum o ɓuri faalede ƴettugol kono si tawi ko normalité on koya a wola on tigi gonga on ɓanginanamo dalilaji ɗin ɗi fop ɗi laaɓa accidamo e hoore makko par ce que a wawata forsugol hay goto yo o jaɓu hunde an ko wonɗa e wolde kon ko wawɗa ko yewtugol hakkunde maɗa e Allah on e accidamo e ide makko on kanko o suwasana hoore makko laaɓanamo reedu yetoɗamo hakkunde ma e Allah on ko a wata forsugol goɗɗo si tawnona ɗum non e zamanu rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɓe wonnoɓe ɗon fo ɓe natano islam par ce que nelaɗo jokku bappa mum ha ka danki mayde o wi bappa wiw la ilaha illa allah ya ammu qul la ilaha illa allah uhajju laka bihi inda allahi yawma alqiyama bappa wiw la ilaha illa allah mi ƴetta ɗum ɗo mi daroyo yeeso allah subahana wa taala mi jejane ha nata aljanna kono wawani marsude haray ɓeɗo mawdi musto diallo famali yewtere mon nden fore mi famali ɗum ɗon tigi tigi ɓanginanela moƴƴa windon hara no laaɓi seeɗa hara mi wawa janngude e nder yewtere an nden mi ɓangina ko faala ɗum famude kon donc haray ɗum ɗon koyo on tigi o laaɓu o yeeto on tigi ko haani kon naam ɓeɗo kadi ɓeyni o sowa hande acca janngogoy haray ko ɓuri hanude kon tabito e hunde wotere nden mille miɗo suɓi ya wondu e ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam waɗi kon ko ɓe acciri en kon na fi kala harayɗa julde nden no selli kono noon ɓa tun koko rasulu sallallahu alayhi wa sallam waɗi kon ko ɗum ɗon daroyte yawmal qiyama haray koye ɗum ɗon duwaɗa darade ko ɗum ɗon duwaɗa jogitade e muɗum wonda e ɗum ɗon par ce que no woodi woɓɓe innoɓe joni si a inni yo juuɗe ɗen sowe joni mawɓe men feƴƴuɓe ɓen noon fof ɓe tata ɓe sowatano juuɗe donc haray julde maɓɓe nden ɓe fof sella nda son fami yewterande donc ko ɗum waɗi simi waɗi clarify wiwgol wondema a wiyata on ti ko juuli kon to sella kono est ce que o jokki nelaɗo ɗon o woye
ɗon on lundike nelaɗo ko ɗum ɗon woni ko laaɓi kon donc ɗum ɗon woni ko laaɓi kon ɓeyni wo si tawi woni goɗɗo faalama rendingol julde haray ko ngantu honɗum o heɓata fi yo rendin julde no jeeya e muɗum si tawi on tigi hino e voyage mo wawi rendingol ko wiyete qabla salami onno ko wiyete jamu ta'khir ma jamu taqdim ma jamu ta'khir hawtutugol fana e alansara kalere fana ma hawtutugol futuro e geeƴe kalere geeƴe ɗum no sella ko non woniri kadi si tawi koye ndiyam sa e ndiyam hara ndiyam ɗan no saƴude no tiiɗi ɗum kadi no sella hawtutugol ko ɗon woniri si on tigi ari makka ga fi wano hajjugol on tigi hino wawi haytutude waɓutuji no woodi sa'iji ka on tigi hawtata e ñalaɗe hajjuɗe gila ñande 7 donkin ha ñande 13 ko wiyete kon ayyamu tashriq ɗeɗo balɗe jowi haray waɓutuji ɗin hino hawtite e muɗum si tawi na ɗum si on tigi o ala ngantu haray o hana hawtitugol no woodi woɓɓe goo kay newnanaɓe ton hawtitugol wano jogiiɓe nawnaje goo hino ton wano sonnaɓe ɓe tawata ɓe jogii ko wiyete kon istihada mana ɓe ƴiiƴan ɗan fusata e muɗum jokkodira tata ɗan taƴodirta hara ko ƴiiƴan nawnare wona ƴiiƴan fiila he ɓen kadi no woodi e alhaaliji goɗɗi ɓe hewtata heɓe newnana hawtitugol julde si tawi na ɗum haray onti ko yo juulu e waɓutuji makko duwaɗi ɗin haray ɓe landi winde ka français ko falɗo windude kon si mi faami mi jaboto si mi famali mi landito toon ɓeɗo landi wo so tawi sabunde no bonna salligi bonnata salligi on tigi no wawi salligade e laala o soɗora sabunde ma o lotoro sabunde ma o gollira sabunde o saƴƴitira miranji makko simo salligi na probléme ɓeɗo windi won famali fontugol ngol e sowgol ngol différence mum on fontugol ngol nelaɗo waɗali fes sowgol ngol ko ɗum woni ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam waɗi ko ɗum ɗon woni ko hanuɗe wadde joni noon ko honɗum woni wiwgol ngol wondema haray mo sowa juuɗe on haray julde makko nden sella ko ɗum ɗon wiɗen wota on tigi wolu ɗum ko ɗum ɗon tu wiɗen wota goɗɗo wiwu mo sowali juuɗe on haray julde makko nden sella kono noon ko hani kon ko yo en jokku rasulu sallllahu alayhi wa sallam ko en tabitu e ɗum ɗon ko yo en sow juuɗe ɗen juulen ko waɗi ko ɗum ɗon ƴetta e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha hande ɓe fontali juuɗe ɓe juuli ha hande fillaka ka ɓe fonti juuɗe ɓe juuli no wawi noon wonde goɗɗo ena ok joni ko honno fontugol juuɗe ngol ardi inna wondema imam malik bin anas rahimahullah ɓe landano fi fontugol juuɗe ɓe maaki mi anda hino windi kam dawwanatul kubra kono jumhur on fof karam ko ɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen fop ko yaari wondema koyo on tigi sow juuɗe fi maliki tun inni anda ɗum ɗon hollali wondema haray sowgol juuɗe ngol wona ko yamira bar rasulu sallallahu alayhi wa sallam no ɓangini hadiseji e muɗum tabintini wondema on ti ko yo sow juuɗe ko woni ko riwuɗen ko pottinɗen ko haɗuɗen kota on tigi wiwsi oɗa fonti juuɗe haray o ala julde ko ɗum ɗo wiɗen ɗo riwuɗen ɓenni wo fi natugol fure on natugol fure on mi famali anyway mi famali koto musto diallo ko fandi ɗon kam fi natugol fure on maki hana joni menen non Europe ga mi famali anyway bindi ɗin no mankani lan famugol seeɗa ɓanginanelan seeɗa ɓeyni wo ok meɗo modi ibrahima sellu diallo ɓe maki wos si tawi woni min hana juulude min ala haqqe juulugol ka service ji amen si meɗe yahi golle min wata juulude toon no wawi si tawi no newi kaɓe wawa ɓe newnana on yon juulu toon si tawi ɓe newnata yon juulu toon fes haray e neele ko ɓuri hanude kon min komi wasiyoto on
onon modi Ibrahima Sellu e woɓɓe goo wota jaɓu ƴettugol golle ka tawata wawata juulude. Ta ƴettu fes, ta ƴettu few. Sa ƴettino golluɗon anatandan ɗaɓɓora golle ha ñande heɓuɗa golle ka yalta yaha ɗaɓɓoya golle nokku goo yalta e ɗen golle ɗon. Rasul sa sallam maki kala accirɗo hunde fi Allah lontinanama ko ɓuri ɗum ɗon e moƴƴude. Haray wota a jaɓu ƴettugol gollal ngal tawata wata julde waɓutuji ma ɗin jowi. Si tawina ɗum si on tigi tawoyi Allah yawmal qiyama pellet haray ɗen golle makko ɗe o gollunoɗon ɗe watama nafude. ɓeɗo landi wo si tawi woni goɗɗo juulali fana o juulali alansara juulali futuro est ce que mo wawi juulude ɗum ɗo fof global kono koye hoore sarti. Si tawi hawri hiɗa mari ganto mo islam jaɓi ya feƴƴin ɗeɗo fof ha a juulali. Exemple hiɗa e train a wata julde nder ton, train darota ko fiya juulu. Hiɗa e avion a wata julde ɗon, ma hiɗa faɗɗa ma ɗum hiɗa waali ka labtani ɗa brancha filji ɗum ɗo foppu ɗum watake ittede e l'heure fiya yahu juula. Hara ɗa jogi ganto mo l'islam jaɓi ɗo on si a artoyi e haqqille maɗen hiɗa wawi fuɗɗorde fana juula alansara juula futuro watta geeƴe. Seydina Anas bun Maliki ɓe waɗayno ɗum ɗo si ɓe faɗɗanoma ɓe faɗɗeteno wonde leere 4 leere 5 wonde leere 10 wonde waɓutuji 4 fof feƴƴira ɓe si ɓe ɗiwti ɓe yahayno ɓe salligo ɓe maka ko waɓutuji jelu feƴƴirinmi ɓe waɓe ko kaari feƴƴirma ɓe yoɓira ɗi goto ɓe rewnidira ɗi. Nam koto Musto Diallo mi jonna on numéro ji an ɗi inchallah on aroyay ka messenger si yewtere nde lanni mi jonna on. ɓeɗo landi wo si tawi woni min miɗo gollude ka golle an tata fana tawaylam joni noon miɗo wawi julde fana e alansara e futuro e geeƴe global ko wiɗen hana c'est pas normal moƴƴa duwaka. Kono noon si tawi woni feere ala feccere feere ala haray ɓa a gayni ƴettude ɗen golle ɗon nangu ɗaɓɓugol fi golle goɗɗe go'o accita golle ka tawata ɗeɗo a wata julde ɗon. Min on ko ɗum ɗon mi laaɓanta reedu kala neɗɗo ƴettuɗo gollal ka tawata o wawata juulude ta ko si o hewti o juula julde global. Allah joma tabaraka taala inni inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inni julde nden no waɗɗina waɗintina waɗa leere ka juulete wota on tigi fijir ɗum ɗon sabu golle ɗen wota o fijir ɗum ɗon. Idan ɓayle ko ma o ɗaɓɓa ko wurora yo o ɗaɓɓu gollal ka o tawata o wawai juulude julde makko nden haranayo juulu julde angro. Waɗugol ɗum ɗon no harmi. Juulugol julde angro haranan ganto mo sharia jaɓi hino harmi par ce que ko yeddugol qur'anare Allah subhanahu wa ta'ala nden ko Allah wi kon waɓutuji ɗin no waɗa waɗintina waɗa leer. Idan on tigi wota o fijir ɗum ɗon. Ok, mi faami noon joni modi Moustapha Diallo. Ok, ɓe inni wo mi wi wondema furay haray nattetake joni noon haray Europe ɗo noon joni haray ɗo si fure walike no sella ka fure eggine e ndi leydi ɗon naɓe e leydi goo sayi hombo tuma tawi oɗo julɗo maayi e leydi heferaɓe tata wawetake surrede ɗon julɓe ala ɗon mana julɓe ala berɗe ɗon. Cheikh Muhammad bin Salih al Uthaymin rahimahullah ɓe maki no sella ka on tigi itte e ndi leydi ɗon o naɓe e leydi ɓurdi ɓadade ka julɓe woni o surre ɗon ellala. So tawi noon ala haray mo wawa naɓede e leydi ka tawata julɓe no wodi wo o surre ɗon. Si tawi noon hino newo ka o surre ka woni ɗon haray ko hani kon koyo o surre e ndi leydi ɗum bina'an e aya qur'ana mo Allah wi thumma amatahu fa aqbarahu. Refti o warimo on tuma o ɓabrinimo bimana o surrimo. Joni noon karam koɓe wi on fa arɗo ɗon ko fa un fujaiya wona fa okkowo distance ko fa nde hunde waɗi nden automatiquement ndeɗa waɗi tan ala hakkundeji muɗum. Joni noon respectugol ngal ayawal ɗon gollirgol ngal
haray neɗɗo on si o maayi kaka o maayi ɗon ko ɗo woni ko hana surrede haray ko ɗum ɗo woni ko karamakoɓe ɓen ɓangini. ok ɓeɗo landi wo minen kamin gollata ɗon haray baraji ɓe haray bare ɗinno jindude telen ton fo est ce que on tigi no wawa julde ɗon hi on tigi no wawa ɗaɓɓude place ka fanɗi wo ka fanɗi ka wawa ñofade ɗon nokku goo o juula ɗon si tawi feere mum nden heɓaki fes yo o ɗaɓɓu carton ji ma ɗum linsere o weƴƴita hoore ɗon o juula ɗum ɗon Allah nangitirtamo bakkatu juulu ma bakkatu tuundi juulugol ka woni mana bakkatu juulugol e tuundi no newi ɓuri bakkatu moɓidirgol julɗe juuloyaɗe ɗe foppu nde wotere haray on ti ko yo haqqil ɗum ɗon e moƴƴa probléme ala modi Hafiz Ba mi jonnoya numéro ji an ɗin inchallahu taala. ɓe inni wo si tawi woni goɗɗo no soki e kaso haray o juulay hi karamo koɓɓe wi o juulay joni noon ko honno juulirta himo mari noneji dan premièrement ko yo ɗaɓɓu e ɓeya yo ɓe newnanmo o yalta o juula si ɓe newnanimo ɗum aray ko yo waɗu ɗum ɗon so tawi o ala ɗum ɗon ɓay haray e chambre ka o sokki ɗon wona chambre on fo woni salte ɓenni ko yo o ndaaru nokku goo ɗon e sera goo o juula nder ɗon haray ko ɗum ɗo woni ko waɗɗimo. amma noon si o andano ɗum fes hari mo hanuno juulude ka nder prison ton o moɓidiri waɓatuji buy o juulali ñande o yalti wo ko yo yoɓuɗi fo ko ɗum hananimo. kono noon fi yeeso si on tigi sokama ɓay harayna prison o foppu woni salte yo ɗaɓɓu ɗon nokkugo ka ɓuri e ɗumannade o juula ɗon ma ɗum o landoɓe ñande ɓe newnanimo so o yalti ka yaasi fi golle ko yahugol golloygol ɗo e ɓe artirde ɓe o landoɓe ɓe newnanmo nadora carton ko foti fanɗude ka o daro o juula no gasa ɗum ɗon kamɓe salota ko ɗum ɗon hay si tawi ko heferaɓe ɓe ndaray ga sengo humanitarian aspect ɓe newnanamo o ƴetta ɗum ɗon ko waɗi noon religion haray hino newni nde on tigi gollata dewal makko ngal imma hara himo mari freedom ma ɗum hara himo e detention. ella lamodi Mouhammad Dieng Diallo mi jonnayo numéro o inchallahu taala ka messenger ley ton ɓeɗo landi wo ko haray si tawi woni no newnade on tigi horata ñalade goo harana e suumaye on haray noon so tawi no newna nden ɗeɗe on tigi horata e muɗum haray ko wona ñalade honde no yiɗande on tigi horata e jeego julɗandu no yiɗande on tigi horata jeena e arafa no yiɗande on tigi horata tenen e alhamisa no yiɗande on tigi horata e comment dirais ñande 13 14 lewru ɓale be ɓayenen ko lewru ɓale wiyeten sina ɗum ko lewru l'islam lewru ɓale be ñande 13 15 muɗum on tigi haray no yiɗande o nde o horata ɗon haray ɗum ɗon ko hunde labande koko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama yamiri koko ɓe waɗayno kadi haray lala mi yiɗo yimɓe boy no lando ɗo numéro téléphone on inchallahu taala min jonna e on ka messenger ley si tawi en gayni yewtere nden. ɓeɗo landi wo ko sengo hongo wi'ay no harmina e walorgol si tawi woni kaka nder islam ko honno woni duwa ka walorede haray ko hani ko rasul sallallahu alaihi wasallam maki on tigi koyo naatu so walike koyo waloro ka ñamo makko o moccito o janga fatiha e ayatal kursiyu e qul huwallahu tati e falaki tati e nasi tati o molito ɓandu makko ndum fof o walora sengo makko ñamo ngon si tawi o ronki yo waalo o ajjo siko gorko haray nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no inni wona yo o waalo o hippo saabu ɗum ɗon ko baldi yimɓe yiite haray ko ɗum ɗo woni ko yamira si tawina ɗum ɗon haray ella ala nde on tigi walorta ka nano ma walora ka ñamo ma ɗum o ajjo si tawi himo mari noon ganto ko woni saabu himo hippade saabu honde masalan himo mari probléme ka ɓawo makko ma himo huɓɓi ma himo sumi tawata o wata ajjade ta ko ma o hippo mo wawi hippade sina ɗum ko ɓuuri moƴƴude konko wota o hippo koyo o waalo o ajjo ma o belda tentini ka ñamo. mi jonna on numéro mo modi bobo balde inchallah.
ɓeɗo landi wosi tawi ko wujjugol noon patron muɗum juula hara ɓe halda patron makko ƴettamo golle ɓe halda e tan ɓe inna joni golloɗo tan ha e oɗo tan haray noon on tigi si on ɗon tan hewti o sorto ɗon kisan o yaha o juula ɗa o arta si tawi hawri ɗum ɗon bonnata ko onti halfinako e misal na e usine o woni e gollude ka o ayninte hunde tata so accinde ko fote fanɗude bonunda tiɗuɗo waɗa e maɗum ko courant ji o aynita so iwi ɗon ko fote fanɗude éclata e sunna usine on ma sifa ɗin piiji si tawi ko danger ji go aroyta ɓawto muɗum danger ji hulɓiniɗi haray nayo on tigi waɗu ɗum ɗon ko yo ɗaɓɓu goɗɗo mo accira gollal makko ngal ɗon ha o sorto o yaha o juula heña o arta ɗum ɗon ella ala e muɗum kono noon si tawi hawri bononda waɗa yimɓe maya e muɗum ma usine ji suma ma cuuɗi suma ma ko waywano muɗum haray ko yo joggito ɗum ɗon taho o aynita ɗon ha ɗum ɗon feƴƴa o ara noon o juulama o ɗaɓɓa goɗɗo ko remplace mo e muɗum. Modi Alassana Diallo, I really don't understand what you mean. Sobicon synonyms for defendant, devil laughing in. Haray mi famali ko fandi ɗon ɗon. You may clarify it for me, please, so I can understand what you mean. ɓeɗo landi wosi tawi woni miɗo voyage ude hara miɗo e car hara karwal ngal darotako joni noon hara mi salligaki haray konno mi jarata ɗon taw ko adete darede ko est ce que voyage mo wonɗa e voyage ude no woɗɗi ha ka tawata a perday waɓutu si tawi a perdata waɓutu jooɗo ɗon ha hewtoya sa hewti salligoɗa ha moƴƴa juula hara koye nder waɓutu on juuluɗa par ce que siko fana haray no juuti siko alansara kadi no juuti siko gueƴe kadi haray no juuti ko ɓuri fanɗude waɓutuji ɗin fof ko futuro noon yaltata ko fanɗi wo ila ka o naati ɗon heɓi ka o yalti ɗon ko fanɗi wo o yaltata ganin 50 minutes donc ka karuwal dogi ko yahi 50 minutes wo haray yaadu ndun no woɗɗi donc haray on ɗon imo wawi juulidude futuro on e gueƴe on si tawi o ala salligi tata karuwal ngal darotako mo wawi habbade ha si o hewti si tawi ko futuro on o hawtitoyamo kanko e gueƴe on tuma saabu voyage makko on ɗum ɗon ellala hino newna ko ɗum jantinoɗen naane amma noon si mo newnana daragol haray ko yo o daro o cippo o juula si tawi o newnanaka haray ko yo o habboro wano wirɗen ɗo ni o ƴettoya futuro on o waɗidoya e gueƴe ɗen amma si ko fana e alansara ɗum ɗon tanji ɗin hino yaaji hawnaki hara o yahata ɗum ɗon fuu hara o heɓali ka o dari hay so tawi ko landagol ɓe si ɓe heeɓi station goo o inna joni yaafelam mi ɗaɓɓa ɗo ndiyam miɗo faala takkitade ɓe ferena o yaha ka o takkitoto ɗon o salligo ɗon heña o hucca ɓaawo ɗon ara ɓe renamo o juula ɗon darɗe makko ɗiɗi ɗen ɓay haray siko fana ko darɗe ɗiɗi siko alansara ko darɗe ɗiɗi o juula darɗe makko ɗiɗi ɗen wona ko konti koye hurgo woni o arta o ƴawa ka kara ɓe kontina e laawol maɓɓe yani solution ɗo no heɓiri no newori wo no wawirta juulirgol ko ɗum ɓuri labede. ɓeɗo inni wo menen kamen woni ga subaka juuletake ka juulirde haray ka suudu mi juulta si tawi kono makirɗon noon wondema subaka juuletake ka juulirde few haray ko noon woniri koye on tigi juulu ka suudu muɗum kono noon si tawi woni subaka no juulede ka juulirde haray koyo on tigi wakkilo o yaha toon si wona hara himo mari ganto jaɓiniɗo saabu laatagol juulirde nden no mari distance woɗɗuɗo ka tata o wawata yaade ma ɗum si tawi woni o wi o yahay hawnaki ka bandi luttitanmo ma bandi ataka mo e nder laawol ngol waɗamo piiji bonɗi ɗum ɗon haray himo newnana juulugol ka suudu ha o heɓa feere no eggira nden nokkure ɗon o yaha ka tata juulirde hino takko ɗon si tawi wona ɗum haray ko yo juuloy ka juulirde saabu Allah hino janti fi ɓen ɗon ko yimɓe gonɗinɓe ɓen noon innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Modi almami Sadou Ba mi jonnay on numéro on inchallah après yewtere nden. ɓeyni wo si tawi woni on tiguino ka prison himo faala salligade kono noon ndiyan ɗan no ɓuuɓi ha feƴƴiti tata o wata salligade ɗan si wona hara ɗan wulna si tawi woni ndiyan ɗan addante nawnare sa salligi keɗan saabu ɓuuɓugol majjan ha ɓurta haray ko ɗum ko saabu ɗum yamiranaɗa yatamo haray ko yatamo ka leydi si tawi noon ka leydi ndin ɗon kadi ka wonɗa e darade ɗon ta ɗon laaɓa tamo ka maadi darindi nin feewi haray ɗa wawi tamade ɗon juula ko Allah wi ko fattakullaha mastatatum.
ɓeɗo landi wo si tawi woni ko Europe ga ɓay haray sa iji go e Ramadan jiɗin e leerji ɗin no arata yimɓe ɓen hino hoori joni noon tawa si on tigi yalti wondeji go hawnaki ka suuma e makko on bona est ce que mo wawi luttugol wonugol ka suudu haray ɗon tawa min mi famali kon num ɓe fandi wondema bonna ɓe suumaye on si tawi ko fi yiwgo rewɓe tun hino feƴƴa wattiɓe montinahoy e kilotihoy no feƴƴa si tawi on ti waɗali ɗum ka ɓernde makko ha maniyu yalti ka awra makko haray suuma e makko no selli o jokko haaju makko o tertoɓe kaɓe woni si tawi noon woni hara ko fandi ko fi affaire ñameteji so ñami ɗum ɗon bonay si tawi ko fandi kadi ko fijidugol rewɓe si o rentike rewɓe ɓen suuma e makko no woni ka woni donc ça dépend e noone no o faalira kipirgol suuma e makko on noon amma yo wonu tun e suudu o sokkito o luttata sokkitade e suudu suuma e on o fopp koma o golla yo yaltu o yaha o golloya o hula Allah e mbere ka woni wo ka woni o andita ko Allah o woni e horande si mo faala kippude korka makko kan o garda kara ka bonali o garda e kara ka bonali par ce que siko darugol sonnaɓe mo wawi huccude ma si o hayni keɓe ma o yiiɓe ɓe feƴƴi yeeso makko mo wawi contrôle de hoore makko o kippa ko o hoori kon par ce que yiw gongol e darugol ngol no serti si a yiw ɗum ɗon no feƴƴa tun yiya feƴƴa jokka haaju ma amma si a ndaaru ko tenjingol anda ko wonɗa darde ɗo koko honɗum tigiri ni donc il y a de différence entre les deux donc si tawi woni an a ndaari a tenjini haray tigi tigi ko goɗɗum ngo wonɗa e ɗaɓɓude ɗum ɗon noon si hay fus yaltali e awra on tigi on haray suuma e makko on ha joni no woni ka woni hay fi o ndaari ko harmi kon si goɗɗum yaltali ka awra makko haray ha joni suuma e makko on no selli si goɗɗum yalti ka awra makko immorde ndiyan haray suuma e makko on boni ka fiɓɓo malikiyankoɓe ɓen ko ɗum ɓe ɓangini haray on tigi wona yo fejiri ɗum ɗon ɓeɗo landi wo si tawi wirdu tijjani hino dagi haray wirdu tijjani tigi tigi ko wiyaɗen ko en jokku rasulu sallallahu alayhi wa sallam tawi jokku goɗɗo few ahmadou tijjani ko aaden marocainjo ɗo mo Fas ko ɗo woni oɗo ko huminta tijjani enen en accay mo qur'ana on jippi e hoore mum o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bo tawi ko seydina jibril alayhi salam kañum jippi fawqa sab'i samawat ari janni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko oɗo Allah wi en jokku en accita e oɗo yahen ƴetten tijjani naten e wirdagol tawi waɗu ɗum wirdu tijjani wona sunna ko hunde fuɗɗitande ka nder dina ala dalil hay fus modi Mamadou Aliou Diallo mi famali question mon o moƴƴa e ɓeɗo landi modi Atiku Diallo o so tawi woni on tigi no wawi salligade ha o gasa o yawo ñama o ñama e ha o harate o yawo juula ella ala e muɗum kaka tew ngeloba tun wiya si tawi a ñami tew ngeloba mban a fillitoy to salligiyam kono ko heddi kon fo yiɗa ñama ha moƴƴo jes yaha juula ɓeɗo landi wo kon ɗum woni ñawore hirsangol goɗɗo so tawi woni o maayi haray ino dagono ronka dagade so tawi ko ñande on tigi maayi nden hirsugol halasi ko wiyete kon halasi ɗum ɗon sellata ɗum ɗon ko bidano ko hunde fuɗɗitande on tigi na yo waɗu ɗum ɗon yewtere fi mum no juuti moƴƴa mi fata jundude ɗum ɗon ɗo ni e mi yaroya hawnaki nde mi yewtata bida aji ko fuɗɗita e nder fi fatulleji ɗin kon kono ko bida ko raɓɓiɗi kon amma noon si tawi nande ñande no sella ka hirsa defana yimɓe ɓen ɓanna noddaɓe ɓe ara ɓe ñaama ɓe toranoma Allah mayɗo ma on ella ala e muɗum ta ɗum ɗon ko ɗum ɗon anniɗa no selli ɓe landi kadi wo ko honɗum woni ñawore ziyara ko honɗum woni ziyara taho ziyara ka haala arabu ko juuroyagol honi juuroyagol masalan joni si neɗɗo maayi karama kojo ma ceernojo ma aden tedduɗo maayi o surrama ɓe waɗanamo kabru makko on alamande tawa hitande be hitande jama on moɓoy to ɗon ɓe waɗa on ɗon ziyara ɓe janga qur'ana ɓe beyta ɓe wacca ɓe waɗa piiji ɓe yewta histoire ji makko ɓe defa ɓe ñaama hara invitation ji waɗete e ɗum ɗo no harmi nelaɗo sa sallam no maki allahumma la taj'al qabri iidan Allah wota waɗu kabru an on ka yimɓe ɓen fottata juuro ɗum dagaki no harmi ko bida kadi no ara kadi ha wona shirku
par ce que no yaha ha tawa si ɓen tigi felliti wondema oɗo no wawi nafude ma himo wawi lorrude wono Sénégal sa ndaari ñasenɓe ɓen e layenɓe ɓen e bawal e wawɓe no maɓɓe hiɓe andi hiɓe mari ziyara Serigne Touba e Serigne Fallou Mbacké ka ɗuma maggal Touba ko non woniri kadi Medine Gounass kamɓe kadi hiɓe mari ziyara maɓɓe on Cheikh Omar Fouti Tall almuhim si on tigi yahi ha o fiɓi oɗo ko kanko wallata kanko lorrata sifa wano woɓɓe maɓɓe bayfalɓe ɓen fiɓirino wondema kamɓe saykujo maɓɓe on horaninoɓe ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo ko shirkun akbar ko shirku jano yaltinowo e l'islam on ti waɗi ɗum ɗon o yalta e islam e himme jettuma haray ko maw tuba o natita o ɓooro ɗum ɗo haray ɗum ɗon fijirtake fewu ɓeɗo wi wo jombugol kefeero sino dagi haray min miɗo wiya tigi tigi jombu julɓe ɓen mbay julɓe no heddi ha joni no woodi labaɓe tode ɓuuri heferaɓe no woodi hittuɓe ɓuuri heferaɓe jogui teddungal ɓuuri heferaɓe fini ɓuuri heferaɓe jogui jawdi ɓuuri heferaɓe piiji ɗin fop hiɗen mari ka julɓe ɓen ko tata heferaɓen ala acce jomɓen julɓe ɓen tertoɗen fi heferaɓe ɓeɗo windi wo si tawi woni goɗɗo heeɓi feere yahugol hajju kono noon o desidi naɓugol yumma makko taho adi kanko o hajjoyde est ce que ɗum no sella karamokoɓe ɓe wi woya ado an hajja taho si naɓa yumma ma mawdi Amadou Diallo wono lando so tawi ko min tigiri woni Issa Sall min kadi de ko noon mi wiyete ɓe hinni wo ɓe hinni wo si tawi woni goɗɗo walike ñalorma suuma e tawi mo hoori o fijiri hoore makko e awra makko ha goɗɗo yalti aray suuma on boni aray boni o watta ngal ñallal ɗon kadi haray boni haray on tigi na yo waɗu ɗum ɗon bal fijirgol hoore mum haysina e ñalorma suuma e hino harmi ndaroye ka Cheikh Aboubacry Jabiri Jazair ka tafsir maɓɓe heɓe ɓangini ɗum ɗon wondema hino harmi ko wiyete kon al istimna maɗum al istimna maɗum aywa ko ɓe innata kon al adatu sirriya al istimna maɗum al adatu sirriya haray ko non ɗum ɗo wiyete ka haala arabu no harmi waɗugol ɗum ɗon haysi wona e suumaye sa waɗi e suumaye ma on boni ɓeɗo landi wo ko honno jombere woniri e nder islam haray no dagi jombere ko yamira kon kande islam ko piiji nayyi ko teŋe on e seedeɓe ɓen e waliyu on e okkidirgol ngol ɗiɗo o piiji nayyi ko ɗiɗo yamira ɗiɗo si waɗi haray dewgal ngal laatike joni noon ko heddi kon non wano joni moɓidirgol jama on ɗon defa ñaama ɓe fija ɓe jala nelaɗo ma kisa noddama e peeraya noto no laba no foti no moƴƴi kadi fi hon ɗum ɗon waɗay expanda message on yanya message on wondema kaari jombama ma kaari jombi ɗum ɗon no laba ellala kadi sonnaɓe ɓen si ɓe moɓodiri sera kamɓe tun hara worɓe ala ɗum few ɓe naɓi horde ma paniwal ɓe tappi ɗon ɓe ami jeere yo welo e weltanagol jomba e ɗi gimi ko mawɓe men ɓe yima eno ɓawo ɗo kon hino dagi kono si ɓe naadi to musique ñamakalajo gooto haray harmi haray ɗum ɗa tun no dagi kaɓe moɓodiri kamɓe tun kadi hara worɓe tawaka hara kadi ɓe ɓortota ko conci maɓɓe ɗin fo ɓe wirto hara kadi ɓe feƴƴinta julde hara kadi naka worɓe arata ɗo on si ɓe woni ɗon ɓe tappi ɗon ɓe ami ɗon ha janggo haray no dagi deke ko gimi ko mawɓe men ɓe yimanayno jomba kon ɓawɗo kono si ɓe naadi musique gooto
immorde musicien ɓe ɓen ma ñamakalaɓe ɓen haray harmi nayi ɓe waɗa ɗum. donc haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko wano noon piiji ɗin ko il faut wattane yila moƴƴa taskito ɗen kadi komi wasiyoto en wota goɗɗo jaɓu e innugol ko si tawi a sattini yewtere ma nden tun si jama on jaɓa, ko sa hulɓiniɓe tun, ko sa addi yiite tun si jama on jaɓa. Wona ko wonɗa forsude ko jaɓinta jama on, ko ya yewtuɓe hakkunde ma e Allah on ko an ko anduɗa kon ɗum ɗo no wiide. Baden ko kamɓe mari choix maɓɓe on, est ce que mi ƴettay ɗum walla mi ƴettata, par ce que nelaɗo noddi ha ɓe fatike no wodi woɓɓe ɓe jaɓano fes luttitani ɓe kus ɓe jaɓali. donc an kadi wona ko sonkata ko wonata saabu ha ɓe jaɓa. ɓeɗo landi wo hi no tabiti hadith wonde manelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki idha mata al-abdu inqata amalu illa min thalathin sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa bihi aw waladun salihun yad'u lahu aw ilmun yuntafa bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Sifadi ɗon on hadith ɗon ɓe moɓidiri mo ɗo e français ɓe windi wo jon noon si tawi woni min miɗo andi goɗɗo harana masalan na momi jeydi awa bete si tawi min mi juuliɗo mi toranike mo Allah yo Allah yaafomo sifa ɗum ɗon si tawi hewtoyaymo wona sartimata ko kanko jibinma. hay so tawi ko neɗɗo ni mo yiɗirɗa fi Allah, hay so tawi komo neɗɗo mo jeyduɗa ni tun hara kan na o jibinɗoma no woniri aaden on si a tonanke mo Allah subhanahu wa ta'ala Allah yafantomo deeke wona o kefeero sarti hara wona o kefeero. Allah joma tabaraka taala inni heferaɓe wona ya toranoɓe Allah yo Allah yaafoɓe. ɓeɗo wo est ce que no dagi ka on ti golla e restaurant hara ɗon beere no yeyede ton ma ɗum e piiji harmudi sifa ɗum ɗon ma ɗum e hôtel no sella hunde wotere si tawi hawri ka wonɗa ɗon an ko a cuisiniére jo hara ko a defu ñameteji dagiɗi ɗin ko ɗon tu wonɗa an a lotata miranji beere a servata beere hara yiɗa ka cuisine ma ton hiɗa defde ton si a gayni a yalti a yehi sa heɓali golle goo a wawi gollude ɗeɗo kono ko ɓuri moƴƴude kon ko ya ɗaɓɓu golle ka tawata ɗo nde mayde nden no tawe tawa ɓernde ma nden no laaɓi hiɗa hisi hiɗa woni e confidence hiɗa hooli e ko wonɗa kon tawa ma paaki reedu ma taƴa ama paaki no tawiro ya Allah. sa heɓi kadi jawdi ndin tawa a hula hajjiro e goldi a hula okkordi ndi goɗɗo a hula ittugol ndi zakka. ɓeɗo landi wo so tawi woni en juuli safe witiri ha en gayni kono noon on tigi moyke jemma kadi tawi hino faala nafude à partir de 2 heures du matin comment il va faire. haray ko yo immo juula darɗe makko yer ko faalawo ɗiɗi o salmina ha ka o ronki o accirani kono safe witiri ɗiɗi ala e nder jemma goto ɓatun o juulino witiride nden to witirije ɗiɗi ala e nder jemma goto ko ɗum ɗon o darorta o wattata witirire goo. wa ɓeɗo landi wo ko fi on ɗum waɗi si Allah no wiya menen wala wiide min wano joni si taggugol aljanna on o inna min taggi min waɗi o wiyali mi waɗi tawaɗi fof koɗi singula wonde himo adda plural fi hon ɗum so par ce que Allah subhanahu wa ta'ala ko adi kon no wiye la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah landitetake ko fi hon ɗum waɗanɗa hunde kaari ko jama on mari ko landite. Ça c'est un. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala no yewtira no falira ko do wadi si o wi ka qur'ana makko inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah hersirtande o piyata misal e son soli wi
ma ko ɓuri sonsoli wi simo fala o piya e misale sonsoli simo fala piya e misale ko fala o himo wawi kadi wondirde mo fala o kono enen sellata enen ka wondiren si wona makko kanko hoyna washamsi wa duhaha wassamai wa tariq fala wa rabbika la yu'minun ay Allah subhanahu wa ta'ala kanko mo fala no falira o utilisirta ɗi ɗum ɗon ko haɓɓe makko kanko no wodi goɗɗum ko hertani Allah joma tabaraka ta'ala ko hertanaki engene kanko tagi tagorne kanko fala no wolirta non ko no falira o wolirta payib si o wi kadi menen ɗum holli wondema o teddinayi woni hoore makko wona hollugol wonde makko ɗiɗo woni nder ton ma ko tato ma nayo ma jow bidalil Allah wi law kana fihima alihatun illa llahu la fasadata si tawno hara Allah jo gono ton non harana kanko Allah joma tabaraka taala haray no asamanu e leydi yiiti dino nokku go o wi idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa siko Allah be dido wonno ton wo goto kala haray no yaadino eko tagi ko ka jonno ndaren do modi kishk ba ndaren exemple wien exemple enen dido en hodidi e chambre goto hide mari climatiseur en fo hiden don millam fala hubbinde climatiseur on ha e o tan do an afala ka climatiseur on fiu si mi hubbini wonde ara dannina ko fi on parce que na dum fala na fi on do no kasa o ler do millam fala danade an hida fala jangugol qur'an ka donc doga kadi si wonno hara ko Allah be dido wonno to ayayno odo no wiya tagen Isa o da wiya no na en tagu Isa tagen Fatima o yayna o e wadiren do ni asamanon ko ni o duwa labire do yayna o e nani asamanon duwa hanirde ko ni o duwa hanirde o yayna waden fewndo do o leydi ndi o yayna o e tan wadu leydi ndi do wadiren di do o yayna ene leyderde en waday jeddi o yayna o e leydi wade wotiri bay ko wotiri be woni jindude waden asamanuji din jeddi donc ayayno lutondiral e lutoro woporo e mudum ha be ronka feppude be lanca goto kala e mabbe yaada ko tagi ko kono Allah joma tabaraka taala kanko tun ko do wadi kanko tun dirizata so wi min o yilti ke wi menen o teddinay woni hoore makko kanko joma tabaraka taala dum ko langa arabu hay arabu ben hara ko jangube arabu ben mutibe ben ananay be wola dum hay enen pullo futa tigiri en wolay dum wonde ananay wano exemple mi do ina do joni en wadi no yewtere fiidum est ce que ko en fo wadi di yewtere ne la ko min tun wadi yewtere ne kono minna en wadi no yewtere fiidum madum karamoko jo wiya en windino dum e deftere karire en est ce que ko en fo hawti windi la ko kanko tun windi kono o wowla wonde teddingol hoore makko wonde kadi o naadore ton ka anyugol townitagol e ka mawnintinagol idan dum no anda e haala arabu no anda hay ka meden enen pular anana ide wiya do en wi'i wondema hara ko jelo wi hara ko aden goto wi na en fo wi ka donc haray dum don ko anda ko tabite dende den wo est-ce que no dagi ka goddo gollana mo wona juldo hi no dagi ella la si tawi on tigi hadata mande gollata dina maka modi Umar Baba haray mi famali ko windudo mandas ko espagnol windudon do mas ko italien mi famata dum don winde e français laabudo hawnaki dum don mi waway jibude mi fama bedo wosi tawi woni no sella ka goddo golla e usine hara ko kose golletedo o waye no harmi dagaki bedo indi was tawi woni hida jogi credit card hara hida gollirde ngal da yaltinde mbudi maadin anytime be addane bilji ko yobata coggu credit card wangal ko woni yaltinde konka machine est ce que no dagi hinari bano bedo indi wo est ce que no dagi ka goddo do ano kefero pewal si mo wuri no dago
ɓeɗo inni wo ko wirdu hombo goɗɗo waɗata sowno kala e sowno tawa ɗum ɗo wawa mo nadude aljanna. Wirduji ko rasul sa sallam acciri en kon: subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Wiugol la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, laabi temedere. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim, laabi temedere. E ko way wano muɗum ɗi bus hiɗi nder ton. On tigi sooday o deftere wiyetende hisnul muslim, hisnul muslim, hisnul muslim. Deftum to so kunni boɗe mum du'aji ɗin ɗon jolɗi ɗon ɗin fopp ko arɗi e sunna. On tigi o eto janga ɗin ɗon, ɗi o wawi hunjade ɗin o hunjo, ɗi o wawata jangude e deftere nden ɗin o jogo deftere nden o watta ka jiifa makko yaada e mum, o jangira ɗon seeɗa seeɗa. ɗum ɗon wallitotomo. Mak Diallo hari en jaabike fi ko yowodiri e hotel ko hani kon on tigi moƴƴa gollugol e hotel ko waɗi noon haray beere no nder ton, tew kose no nder ton. Kono noon so tawi woni on tigi kanko kaka defata ɗon tun o woni, haray mo wawi kontinde ɗon ha o heɓa feere ɗaɓɓugol golle go'o, ko ɗum ɗon wasiyoto ɗen. Kono tigi tigi onon wonirɓe Europe ɓen hiɗo woni e gurdam sonja moƴƴa, par ce que accitugol on tiɗen golle ɗon kay ɗo yo heɓoy golle go haray o sonjike. Kono ko hani kolle koyo on tigi change haray e laaɓodira e reedu, mais wata innugol o wonu ɗon kontina ɗon golla ɗon haray hunde probléme ala o we on tigi ɗaynatama ɗum ɗon. ɓeɗo landi wos tawi woni min miɗo mari weldijo kono hara mbuɗi makko ɗin kanko laaɓa, min noon lam mari mbuɗi meɗe wawi hawtude men golla o wi ta hawtitu ko laaɓi kon e ko tuuni kon. Allah wi wala tayammamul khabitha bitayyib walaw a'jabaka kathratul khabith. Wowota on hawtitu ko laaɓi kon e ko tuuni kon, wo haysi tawi ko tuuni kon hawnima ɗuɗugol muɗum wota hawtitu e makko few. ɓeɗo inni wo heɓe landi ko bonnata salligi konko waɗi noon heɓe humpiti wondema memugol farju on tigi on bonnayi salligi. Bonnayi sa memi farju ma on haray salligi ma on boni a salligoto kadi. Ko woni no sella memugol awra on si tawi woni goɗɗum no hakkunde jungo ma ngon e awra on, wano o baggi am ɗo ni, si jungo ma ngon ari ɗo memi baggi on ɗo ni, memali awra on nderga haray salligi ma on bonata. Kono huyre jungo ma ngon e awra on direct bonnay salligi on. ɓeɗo landike wo so tawi jombugol kefere no dagi, miɗo wasiyo on jombe julɓe ɓen, ko ɗum ɗon mi marani on, mi wolino nane kadi. ɓe indi wo si tawi woni no sella ka goɗɗo waɗa du'a ɓeya heddi ɓe wiya amina. Hi no sella si tawi wona battane julde. Si tawi noon ko waɗugol e julde be julde tuma salminɗen be ko ma goɗɗo waɗa du'a ɓeya wiya amina, ɗum ɗon koko fuɗɗitaka nder dina, alano nder ton few. Sina ɗum onti ko yo waɗan du'a hoore makko. Kono noon so tawi en joɗike ɗo joni misal en joɗike ɗo e programme ha en gayni kadi waɗani en ɗon du'a, on ɗo waɗi du'a en wi amina e lala e muɗum. Joni noon kadi ɓe wi wo jangugol qur'ana on kadi noon haray jangugol qur'ana no wodi no sellirta no wodi no sellirta. Moɓugol jama fiyoɓe jangu qur'ana ɓe neldamayɗo wona e bindi jeppa, na e bindi tippa. Sa jangi noon qur'ana an tum a yeehi annike Allah yo ɗi baraji komi jangi ɗo ko waɗanan e kaarijo yafanoɗamo hunde kaari ellala e muɗum. Kono moɓugol jama fiyoɓe arɓe jangane qur'an jonnaɓe 500 000 1 million inna hiɗa neldude mayɗo wona e sunna jeya. Naam haray on ti ko yo watta ila sifa ɗin ɗon piiji moƴƴa. Modi gando bari haray jombugol kefero karamokoɓe islam ɓe no wi julɗo no dago ka o jomba kefero kono dagotako ka kefero jomba julɗo. Kono noon ko wasiyotoɗen ko ya a jombu julɗo, ko honɗum noon waɗi ko heewi kon kefero on no battina e julɗo on.
gasa poɗa julɗo on ittamo ka islam artiramo ka keferago si tawi woni julɗo on yeɗɗa o fama dina makko kam. No hasi kadi ka tawa si on jiidodi on ɗon ƴettay ɓiɓɓe ma ɓen o artira ɓe ka keferago ma ɗum o waɗa ka haqqille maɗa, wondema ɗum ɗo ko choix goto kala no mari haqqe waɗugol choix. Joni noon ɓay fayɓe ɓen janɗi accuɓe waɗana hoore maɓɓe choix. Joni noon si fayɓe ma ɓen suɓoy kenon yahugol ka keferago a wata artirde ɓe, donc haray a perdiɓe, haray on ti wona yo waɗu ɗum. ɓeɗo landi wosi goɗɗo wi la hawla wala quwwata illa billahi l aliyil azim laabi temedere sino moƴƴi. No moƴƴi ko du'a. ɓeɗo landi wosi tawi woni mimi gollay e usine ta golle an ɗen no tiiɗi komi jeeyaɗo e opérateur ɓe ɓen nder ton kono haray no sattandinmi juulugol. Min on komi wasiyoto e neele golluɗon ha ɗaɓɓa nokkugo ka yaha juuloya tawa waway julde waɓutuji maɗin, kono wota a gollu e nokkure ka tawata a juulata waɓutuji maɗin. Mi wasiyota ko ɗum ɗon hay e goto. ɓeɗo landi wo haray miɗo faala famude moƴƴa ko yewti fi affaire sowugol juuɗe. ɓay mi yiyay woɓɓe no waɗa ɗum, hari min mi wowa yiide ɗum. ɗum ɗon modi Oumar Baba ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama, ƴettugol jungo ñamugon fawa ka hoore nano ɗo juula. hadiseje no ari e muɗum bus, hadiseji selluɗe ko sel Bukhari e Muslim e karamokoɓe kutubu sittaje ɗen jeegoje hadiseje ɗen, karamokoɓe jogiiɓe defte jeego hadiseje ɗen hino joli ton buy ko yowodiri ɗum ɗon sowgol juuɗe juula ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, wona noon farilla julde. merci Modi Aliou Bari. farillaji julde ɓenni wo ko holno ɗin ɗon andorta ko ɗi jelu. ndaare joni si tawi on tigi ari ka julde so wi Allahu akbar ɗum ɗon ko farilla. fatiha makko mo jangata on ko farilla. yahugol makko ngol ka koppi ko farilla. so o ɓantike ka koppi o darike ko farilla. fewugol ngol ka darande ko farilla. sujjoygol ngol ko farilla. ɓantagol ngol jotto ko farilla. rewnidirgol arkanji ɗin ɓe mana habbirangol yawgol ka ruku ɓanto rewnidirgol ɗo ɗum ɗo ko farilla. salminago ngon ko farilla. woɓɓe no ɓeydi juulugol e nelaɗo ngol sallllahu alayhi wa sallam, wondema on ɗon kadi ko farilla. wondema naya accumo, sa accimo a wattay mo sujjoya kadi. donc ɗiɗo fuu sa acci goto e majji a artiray mo taho si sujja. ɗiɗo yonata sujjugol tun, a artiray mo kanko tigiri si sujja noon. ɓeɗo enne allahumma amin. ɓeyni wo si tawi woni no sellana goɗɗo kam ñama tewuji gohino ton wano kon beef e ko waywano muɗum, ara kadi ko tewuli gohino yori ka supermarché. si tawi on tigi no wawi ñamude ha sellanamo wondema ko tew kose. si tawi ko tew kose on tigi acca. fodde feñanalimo ko tew kose haray mo wawi ñamude. fodde hiɓe wiide ko tew nagge ma tew baali ma tew mbewa ma ɗum ko gerto moƴƴinira, on tigi no wawi ñamude ha feñanamo wona ɗum ɗon o acca. ɓeɗo inni so tawi woni goɗɗo no wawi gollude e hôtel, gollaka nder chambre ji,
si tawi a heɓi ndi jawdi ɗo est ce que a wawa yarde ɗum ɗo makka no heddi koye honɗum wonɗa gollude nder ɗin chambre ji ko lotugol chambre ji ɗi weƴƴita tum prépara ha moƴƴa yalta siko ɗum ɗo na ella tawi noon wona ɗum ɗon hara ko yon tigui feññinta on o est ce que no dago ka on tigui jomba jatigui muɗum on tigui woɗɗito ɓeɗo indi wo so tawi woni goɗɗo no gollude e hôtel muɗum kono tawa hara vendredi je ɗe mo wata juulude jumare be kono mo wawi julde nde jumare ɗo ndeya feƴƴa ndeya kadi o juuloya hi ɗum ɗon ellala e muɗum ɓeɗo indi wo si salligagol e nder hurgo no dagi ellala si tawi woni hurgo ngol no laaɓi ko ya ɗaɓɓitu sengo ka laaɓi hara ndeyɗa loota koyɗen hara ndiya wonɗan arde ɗan sintitataka koyɗe ɓeɗo inni wo min ko Allemagne mi woni mi heewi yiide yimɓe no jombidira e rewɓe Allemand ɓe ko fii ko heɓugol kaydi tum haray ɗum ɗon hana jombidire makko ɓay hiɗa yiɗi mo hiɗa yiɗi kadi addugol mo ka islam hiɗa yiɗi mo hiɗa yiɗi teddingol mo hiɗa yiɗi wuridugol e makko hiɗa yiɗi yo wonu nene ɓiɓɓe ma hande kadi ko artoye ɓawo ɗon kon fof ko profite wonandema an kono sa jombirimo fi kaydi ñande heɓuɗa kaydi won certain haray noon ɗum ɗon hana église go rewɓe ɓen wana noon haysi noon ko rewɓe heferaɓe ɓen haysi ko heferaɓe ɓen dagotako ɓeni o est ce que no dago wondeji goo si a diwi nde jumare ɗo juuloya nde jumare diwa dimare goo juuloya nde jumare saabu angal tan ka golle maɗa hi ella ala e mum kono si woni jumaje tati jokkodirɗe a juulali nelaɗo ma ke ara a haykiri dina ma kam ɓawo ɓeɗo landi wo ko honno tayya on waɗirte mi holliɓe ka jungo an ko honno tayya on waɗirte tayya on no waɗire noneji dan tamugol kolli ɗin fuu sappordu ndun ɗo tayyo ɗo hara memminandu ha gayna fes salmina ma tamugol kolli ɗin fuu sappordu ndun fuɗɗo tayyade memminandu ha gayna tayyagol salmina ɗum ɗo kalno sella ma tamugol kolli ɗin fuu sappordu ndun janga tayya on ha hewta ka juulata e nelaɗo ɗon fuɗɗo noon memmingol memmina ha gayna julde e nelaɗo ha gayna du'aji ɗin fuu salmina ɗum ɗo kadi no sella ma ɗum fontugol kolli ɗin kono jogo ɗiya ɗiɗi ni wano ni ɗum ɗo kadi rasulu sallallahu alaihi wasallam waɗi imamul albani rahimahullahu taala ɓe ɓangini ɗum ka deftere maɓɓe sifatu salatu nabi mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha onti no wawi waɗirgol ni o tayyo ɗo kadi ha o gayna o salmina haray ɗon ɓaylam ɓanginande awa modi souleymana nene hajja chevre on e boeuf on ko fandi ɗon e makko tew harmuɗo on e muɗum ɓeni wo si tawi kefeero defi si tawi woni an julɗo ino sella ka ñama si tawi ko defi konko ko daganima hi e lala on jarama hajja safiya wosino dago wigol bisimillahi ka nder hurgo o waye sa wiyay ko ya wolu ka nder ɓernde ma wiyata ka nder hurgo nder ton bisimillahi ɓeni wosi tawi woni hara kullum kon hara ka masin naada hara ko masin on taƴi wona ko hirsira e none sariya on karama koɓɓe wi ɗum ɗon sellata modi musto diallo ɓeni wosi tawi wattagol bague no dagi si tawi na bague kanŋe